بله که ام دست به نرخاندن خواه خفتن خواه بکن ام توی شهیدن آزادی کردستان بریزاری و بمناتاری ببیرتنین. بله که ام بکوین یعنی پیواجه بازده ثبات ام دکارن یعنی پیواجه برای بازده ثبات وکی گل کرد و کتابگر کرد مروای دچراف شده بی مرو دکاره هنر که قلاوی بکه اجبار کدام هم تماشای دیرو که برای بازده ثبات 1909 نهان دکین هم دبینین یعنی دیرو که گل کرد پر جدا بو جبر کو گلک سرهدان گل کرد رابون دو پیشنگی میرو بگین کردان رابون فقط ام دکانی بیشتر سرهدان کوهاتینه دست بکرد یعنی هموجی دم کرد بون و سر اساس اخانت جی اف سرهدان کوهاتینه دست بکرد هاتن تمراندن یعنی دمان تماشا دکین هر بری بازن جدا به تاکتیکین جدا هر تم دولت ترک فاشیست به رهبرین جدا به دیکتاتورین جدا به دستلاتارین خوین جدا را حولانه گلی کرد تونه بکن بیگمان دام تماشا دکین هر دونم هم پیواجو یعنی ریباز قتل کردن گلی کرد جدا نه هنگ جاران به بردوزی هنگ جاران به لشکری هنگ جاران به فیزیکی خواستن گلی کرد تونه بکن جبویجی یعنی دام هم دبینن کو یعنی افسر هدان گلی کردین کو هاتنه تامراندن لبرانبری وینا پینگا و کوری برا پودای دست بکرن دی پیشنگتیا ری برا پودا هاتی دست بکرن مرو دکاره بیجه ادیج نسل تمن در باز نسل جوان بونجبر کاف پینگا و کوری برا پودای دست بکرن به جوان اندا دست بکرن تابی بگوتنا ویجاد بجام ما به جوان دست بکرن به جوان سر بکیمیجی مرو دکاره به یکی و گیری بدم جبو انرژی یعنی فکر و فلسفه ریبرا پو بردوزی ریبرا پو مرو دکاره بیش فرق و جدایی دنبال برا سرهدان دن انگلی کرده ابو چاوکو گلی کرد چاوکو یعنی مروحید فرق زنبونا وینا دبو همان وقتی ده دولت ترک فاشیستی ده فرق زنبونا وینا دبو مجبور بود ادیل برانبری و یکی یعنی آستانگین کوچ دستیوتی آنجی جبو کو بکار بته و بردوزی و پارتیا پکیکی کو هاتی دست بکرن بلاف بکه تشتکی کوچ دستی و هات یعنی هر تشتکیر و هر داویج یعنی سرلیدانا دولت نفنتوی کرو به رباز خویا قریش مرو دکاره بیجه یعنی به دولت اروپا را یکی تیکی آوا کرد سروی اساسی مرو دکاره بیجه کمپلیکی ناف دولتی لبرانبری ریبرا پوها دست بکرن یعنی دنجام و کمپلوی ده راستی دما مرو یعنی هنه که دهزره مرو دبینه یعنی اف کمپلو خوره چانه یعنی راستی جی دما یعنی مرو بکوتنی دبیجه بلکی یعنی حسامه بلکی یعنی تی گوتن فقط دما مرو دهزره دما مرو بیرد که راستی جی دنجام و کمپلوی ده گله گوهرتونه و گوهرتونه پرمزن هم لکردستانی هم جی در و کردستانی هاتن جان کرن تایبتی جی دنوا ریخستنی ده دنوا جوانی کرده دنوا گله کرده یعنی مرو دکاره بیجه برانبری و کمپلوی یعنی جوانی کرد گله ولاد پاریس مروین ولاد پاریس یعنی با آگر بردانا بدن خواه برسوا کمپلوی دان یعنی اگر کمپلو سر برتی اما وره مشاندن بیگمان اف کمپلو سر گله کرد سر جنا کرد سر جوانی کرد سر توای مروای تی مشاندن جبونا وینا جیل برانبری وینا یعنی گله جوانی کرد آگر بدن خواه به شعار هون کارن روزنامه طایری میکن برسف دان کمپلو نف دولتی یعنی اف چالکین کو هاتنه مشاندن اگر ریبرتی اما پیشینه اگر تبابکی به هزاران کس یعنی آگر بردابا بدن خو ولی برانبری و کمپلو نف دولتی چالکین جور به جور هاتبان مشاندن هر حال برانبری و کمپلوی وکه جن وکه جواک وکه گل تایبتیج وکه رخصتن پارتی خوری خستن کردن هیچ دتر خو گهاندن مرتبه بلندتر وکه برسف هاداینا کمپلویج برکو دما راستی جمع تماشا دکین سال نوتو نه بیره حتی 2024 مرو دکاره بیجه گوهرتونه و گوهرتونه پر مزنجی دنوا و چواکا کرده هاتونه جان کرن تایبتی جی دما هم تماشا دکین یعنی چاوش در و چاوی گلنج در و این سر گل کرد یعنی گوهرتونه پر مزن هاتونه جان کرن امن کاری ویناجی یعنی تنی به چالکیان رنجی به پرورده رنجی خاری خستم کرنی را بدین دیار کنی جبر کو راستی جی کده که پر مزن کده که پر معظم هات نشاندن کو ایرو یعنی وکی گلی کرد تایبتی جی فکری ریبرا پو سرانسری جهانی هاتیه بلاف کردن ایرو نه گلی کردنی توای مروایی توای کسین روشنبیر کسین اکادمیسین کسین کو راستی جی آزادی گلند خوازن ام دبین ایرو یعنی چالکیا دادن نشاندن دنبال من چالکیان داد خوازه آزادی فیزیکی ریبرا پو ادیکن
تایبەتی جی لە کوردستانی ئەم دەبینین ئیرۆ گرتیگەهێن باکووری کوردستانی و تورکیانە هەموو گرتیên dilên azadiye îro di çalekiyê de ne herwa li bakurê Kurdistanê li Rojavayê Kurdistanê taybetî li Mexmûr jî em dikarin bêjin yanî çalekiyekê demdirêj hatiye destpêkirin ji bo navêna jî mirov bikare bite yanî demil dest rê û rêbazên çalekiyê xwe biguhere hîn zêdetir mirov bikare bite di nava gelên cuda cuda yani taybetî jî li Ewropa mirov bikare bite hîn zêdetir awayê çalekiyê xwe cûrên çalekiyê şêwazên çalekiyê xwe hinekê guhartin bike de û taybetî jî ev çalekiyên ku em bikîn hîn zêdetir bandorker be ji ber ku yanî tişta ku divê pêvajoyê de nîşeme dayî yanî em ê nekarîn bi van çalekiyên xwe serkeftinê mîsoger bikin ji bo ku yanî dibe ku em nêzik bibin feqet yanî bi vê tempoya xwe em ê nekarin ji bo navêna jî bêje erkê her ku berpisertî her hemwelatiyekê Kurd e taybetî jî divê pêvajoya de em bikaribin azadiya fîzikiya rêberap û mîsoger bikin eger em yanî vê şansê ku di destê xwe de heyîn vê rastî jî yanî demam temaşe dikin îro yanî şanseke di destê me de heyîn em dikarin yanî bi hemû rê û rêbazan rêbertiya xwe azad bikin belkî piştî demeke din yani ev firseta ku di destê me de jî heyî yanî destê me de nebe ji bo navêna bêjim demil dest em bikaribin yanî bawayekî fîzîkî rêbertiya xwe azad bikin hîn zêdetir weke jin xwe rêxistin bikin xwe perwerde bikin û bikevin tevger yanî li beramberê vêne belkî fikr û felsefeya rêberap û ji dervê welat de heta astekî pir bilind jî yanî tê xwendin tê naskirin ama hîn zêdetir em bikaribin fikrê rêberap û derdora xwe re bi gelên cuda re bi baweriyên cuda re bi rengên cuda re em bidin naskirin bê ku em ket bidin ji xwe ev kesên ku mirov rêbertî pê bide naskirin xwezayî ji fikr û felsefeya rêberap û bandor dibin wê ji me re bimin dost û havar em bikaribin rastî jî bi şêweyekî hem wext bikaribin azadiya fîzikiya rêberap û mîsoger bikin ji ber belkî rêberap ji nav gelê Kurd rabû ama demam îro temaşe yanî nirxandinên wê nêrînên rêberap û felsefeya rêberap dikin em dibînin hemû baweriya hemû zimana hemû çanda hemû renga digire nava xwe û mînaka vêneya li Rojavayê Kurdistanê jî bawayeke şêmber tê jiyankirin yanî mirov dikare bêje ev fikr û felsefeya rêberap ne tenê sûd ji bo gelê Kurd wê bide ji bo giştî mirovahiyê ye û ji xwe sedemê vê komployê ku li beramberê rêberap jî tê meşandin taybetî ev tecrîta girankiriya ku ser rêbertiya me tê meşandin û dikesatiya rêbertiya me li gelê Kurd têne tecrît kirin mirov dikare bêje hemî sedemê wê yanî ev nêrînên rêberap ne ji ber ku êdî dibînin yanî nêrînên rêberap seranserê cîhanê yani heya astekê belav bû û ji bo jalî hemû civaka ve yani tê piştgirîkirin tê dest nîşankirin ser vê esasê hemû civak jî dixwazin ser vê felsefeyê jiyana xwe bawayekî hevbeş bidin jiyankirin ji bo ku ev neyekirin jî taybet jî sîstema kapîtalîzmê were berdewam kirin li beramberî sîstema neta û demokratîk hemû rê û rêbazên ku bikaribin tune bikin jalî hêzên dewletê ve bi taybetî jî dewleta faşîsta Türk ve mirov dikare bêje bawayeke şêmber tê jiyankirin û tê nedîtin yani yekane li beramberî van nêzîkatiyane bêjim tek tiştek ku di destê me de bilindkirina tekoşînê û belevkirina berxwedanî ji bo ku em bikarin bi rastî jî hem azadiya gelê Kurd hem jî azadiya fîzikiya rêberap û yani di demeke Kurd de bi dest ve bixin tenê em tekoşînê gûr bikin berxwedanê belav bikin em ê bikaribin arman jî hedefên ku weke gelê Kurd weke rêxistin weke civak me dayî pêşî xwe di demeke Kurd de bawayeke serkeftî bi dest vebênin dubare yani em evê komploya navdewletiya ku ser rêbertiya me hatî meşandin em şermezar dikin em dibêjin yani em ê nekarin em bi vê komployên xwe yên qirêj bi vê komployên xwe yên sivik li beramberê rêbertiya me li beramberê gelê Kurd vê tekoşîna me lawaz bikin her ku biçe em ê tekoşîna xwe berxwedanî xwe xurttir bikin taybetî jî yanî dema mîro temaşeyê herîmên parastina medya dikin yanî berxwedaniyekî pir mezin li wê derê jî tê meşandin weke gelê Kurd em dikarin asta berxwedana xwe bigihînin asta berxwedana gerîleyên azadiyê Kurdistanê wê de em ê encik em dikarin serkeftinê mîsoger bikin.